Cheza kuzoga kwebere domoroza waraji katika bina komonye kunoyenda karu umushebe gwa kimbo sabune litine bafu empo tarakoze takaruka kutureta hiyo cheza kuzoga kwebere domoroza waraji inga katika bina akomonye kunoyenda karu umushebe gwa kimbo sabune litine bafu empo tarakoze utagaruka kutureta ibintu kiboko girindo mboksi empo tarakoze turukwenda iwe ya mano watwe birwota yeruse muno yenda karu ore watubire otakirize watu agalise 2016 kiboko girindo harabagiro mparamenti barya bakweshegera esirungine kibitagamba mwenu mpogwe narezwa ki okoko tatarekaruka kweshimba bitoni batubarahiriye kumuribane mwenda karuru umuryaga kuza baryo mwitaka harabagiro mparamenti barya bakweshegera esirungine kibitagamba mwenu mpogwe narezwa ki okoko tatarekaruka kweshimba bitoni batubarahiriye umuribane mwenda karuru umuryaga kuza baryo mwitaka kiboko girindo mboksi emutotara kozire turukwenda iwe ya mano watwe birwota yeruse muno yenda karuru ore watubire otakirize watu aganise 2016 kiboko girindo mboksi sebe kigari ntogwa nacyo epfo wariro kakweshegera ukidutibondo yawe kitwa bakushira karuro katwegwa utuyango tarigaruka tureka hibondo kizire koko na zabiyo zorukunywa kitoba hanso koruwe kumara sebe kigari ntogwa nacyo epfo wariro kakweshegera ukidutibondo